Pa ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u ovu našu GTA 3 100% prelaženje old school igrice. Danas ćemo preći misiju od Rejma Čauske, a počnemo. Pa ti si bilo šta čekaš, šta stojiš ovdje? Zašto nisi na Infogameru 2016? Šta gledaš mene? Odi čao van, odi čao od ovog BCA, što si uopće došao ovdje kod mene, ima da si na Infogameru odmah sad, je ti jasno? Si jasno, si me čuo? Si me čuo, Bežića? Si me Ja mislim, vi kako se usrvi ga. Ljudi moji, dobar dan i dobrodošli na Fruki Luki Gaming. Malo sam si stavio kapu pošto mi je malo hladno na uši sve. Dobro, uglavnom ovo je današnji poseban video koji moram napraviti. To je najava za Infogamer. Fruki, ideš na Infogamer? Idem na Infogamer. Ove godine sam pozvan na Infogamer kao, ja mislim da ću ja vjerojatno biti najmanji youtuber tamo. Uglavnom, šta je to Infogamer, Fruki? Šta je to? Ok, dakle, to vam je event koji se održava od, moram ja datume ovako. Dakle, to vam je gamerski event koji se održava od 8. do 13.11.2016. godine u Zagrebu na Velesajmu, šta? Ovaj event je u organizaciji sa Rebootom i to već 5. godina za redom na kojom nijednom nisam bio, tako da će mi biti ovo prvi put da idem na Infogamer i to kao youtuber, kao VIP, onako. Ovaj event je jako velik za gamere, zato se prošle godine pojavilo oko 50.000 plus ljudi na tom eventu. Ove godine se očekuje oko 70.000 i više, ja ću sad to nabiti na 100.000. Uglavnom, što vi možete očekivati tamo? Dakle, tamo možete očekivati ogromne prostorije, ovako sa kompovima, ovako imat ćete svakakve nove naslove, svakakve nove igrice, svakakve najbolje igrice od najboljih developera, kao što su Sony, naravno PlayStation, njihov, onda imate od Ubisofta, od EA, od Activision, Blizzarda i tako dalje. Isto tako ove godine će biti nešto prefora, dakle Infogamer će sada imati veliki fokus na VR, znači ovako ćete ići ovako, znači ćete se bojati od onih horror igrica, znači ćete onako vrištati, ljudi će vas ovako gledati, šta ti vrištiš, znači ćete ti onako gledati. Isto tako bit će i sports turnir, dakle natjecanje u CSGO, natjecanje u Doti 2, natjecanje u LoLu, dakle u CSGO vam dođu oni Rusi, onda hakuju onako, onda vas tamo pobije. Ali dobro, ovo će biti bez hakanja i išta normalno natjecanje. I još na kraju vam moram reći, dakle, za one koji dođu na ovaj event očekuje se velike nagrade za jedno 40.000 ljudi, tako nešto su rekli. Uglavnom možete dobiti neke nagrade ako tamo dođete, ko ne bi došao na besplatnu nagradu, mislim. E sada, kao što ste u naslovu vidjeli, pisalo je giveaway. Šta te giveaway znači? Dakle, ako ostavite komentar u ovom videu, znači sad dolje, pišite komentar Fruki je glup, to ostavite u komentarima i vi možete dobiti jednodnevnu ulaznicu na Infogamer i to besplatno. Znači ja vam dam ovako na ruke i vi uđete i to je to. Tako da ostavite komentar da sam glup i tako to i onda ćete dobiti jednu ulaznicu, evo, super, jel tako. I ja ću nekog nasumično odabrati, nasumično dvoje ću odabrati u komentarima i ti sretnici mogu ići na Infogamer, tako da... Evo, to vam je ukratko Infogamer by Reboot 2016. Dakle, uglavnom puni veliki gamerski event sa jako puno youtubera koji će dolaziti, svi popularni youtuberi na Balkanu, neću ih ni nabrajati jer ih vi već bolje znate od mene, iskreno da vam kažem bolje vi znate sve od mene. Tako da morate doći, evo, to će biti predobar event. Ako želite još detaljniji opis cijelog ovog eventa, u deskripciji ću vam staviti cijelcati detaljni opis o ovom eventu, tako da nema šanse da nešto fulate. Tako da pročitajte deskripciju i sve ćete lijepo znati. I ne znam da li što drugo moram reći, sad moram ići na taj Infogamer, zato jer me onaj Rejma Čauski me posla, išao sam prelaziti misije u GTA 3, onda on dođe meni, onda se tamo počne psovat na mene, onda me počne tjerat na Infogamer, mislim, luđak, ne znaš da mu je. Tako da ja se nadam da ćemo se vidjeti tamo na eventu, evo ja ću prvi put ići na njega kao youtuber, još jednom ponavljam, jako sam uzbuđen ići tamo. Ja mislim da sam ja sad trenutno najmanji youtuber tamo, dakle imam doslovno najmanje subscribera i svega toga, tako da će biti jako uzbudljivo za mene. I evo ljudi moji, hvala puno što ste gledali i doviđenja na Infogameru. Ljudi moji, dobar dan i dobrodošli kod...